Halo guys, duk guys. Malam minggu, weekend. Halo geng. Bang Jebrak lagi ada di Dalburu. Jalan Dalburu. 0 kilometer. Malioboro sampai 200. Bisa ayu toh. Ya Allah, ya Allah. Ya. Live Facebook deh. Malioboro, le guys, do guys. Bang Jebrak lagi malam mingguan di Dalburu. Le guys, do guys. 0 kilometer Jogja. Sing ngrong-ngrong Malioboro sing kono. Lho ndi? Sing minta oleh-oleh. Duh guys dan juga le guys. Oleh-oleh apa yuk? Benteng Federburg. Selfie. Sekalian. Oh iya le guys dan juga nduk guys. Ini Bang Jebrak. Melok gak? Sini aja ikut. Seluk bule aku. Melok gak kan? Hah? Melok. Sik melok selfie. Kata Mas Jepran mari kono. Kok mesti nopo. Kalau senontok ora iku. Wes sila kabeh. Tiga. Mas Jepran masih kita abang-abang. Wah. Kita abang-abang guys. Ada ya. Ini guys dan juga nduk guys. Kita abang-abang. Kita abang-abang aja. Apa iki? Awak menere Pak. Bagi tak kabeh Pak. Oh, Bang Jebrak lagi ada di bulan. Wah. Nol kilometer Yogyakarta. Nih guys, tuh guys. Suasananya alhamdulillah cerah, Jogja cerah. Tadi sempat diguyur hujan sih, tapi malam minggu ini jangan cerah. Rame pol. Pol pokoknya. Wes, saya minta oleh-oleh ke area ya. Bye-bye le guys dan juga nduk guys. Saya tak stop sih ya. Iya. Sip.